Hamjak Bagwi tini je Koktwma awainar jamani chini TTAADC habangni ICA Badekni Bwkhaktwi chini joto music Hamjak Tongnai chini joto lukurokni bagwi kaisa Koktwma Kaham tini saklaimung achukjak tongo chini TTAADC habangni chini borom gonang Chief Legal Advisor te khoroksa tongo chini ICA Badekni borom gonang Principal Officer tini chini ICA Badekni chini joto staff rok bai te chini music hamjaknai rok bai जों kok salemoni bisingtwi जों kaisa initiative nakha tangi hake omono Puila जों yapharo thangi tongo tangi hake जों saimano chini TIPRA eba chini TIPRA bosongo chini hukum belai kheno kuchu kotor koplai abon bagwi जों je ICA Badekni Bwkhaktwi जों wansuka फाइनै सालो chini amani kok chini je tradition chini joto indigenous je music tongmani truk chini thinango जों komori thangmani nugui tongo jemon chini folk tune chini kwbangma music hamjaknai rok modern music follow khayo rosabo phiaba kwbang borokno जों jadu kolijang thung chini mamita rwchapmwng thung hojagri rwchapmwng thung chini kwbangma chini je indigenous je folk tune je folk music abono truk जों yakana chengmani जों nukjago abon bagwi जों TTAADC habang ICA Badekni Bwkhaktwi जों initiative nakha फाइनै jorabo जों TIPRA idol chini rwchapmwng hamjaknai rok bai kaisa जों panda eba kaisa event जों jengna sangwi tongo ajagao जों 15 borsoni bisingo participant khlaimanai chini je 8 June no chini audition nai Puila North June Kanchanpuro 15 तारिख 11 मार्च 2023 फाइनै 15 तारिखो चेंनाई 29 जुन चेंनाई राजकान्दिओ 16 तारिख नभेम्बर नि 16 तारिखो चेंनाई दलाई जुन सिकारिबारी 18 तारिख नभेम्बर नि 18 तारिख चेंनाई खवाई जुन तुलासिकक 19 तारिख नभेम्बर मान्थनि आरो चेंजांनाय सिपाहीजला सिपाहीजला जुननि बिश्रामगंज 21 तारिख ऑडिशन नाजांनाय गोमती जुन हिंगा किलावो 22 तारिख ऑडिशन नाजांनाय साउथ जुननि बीसी मनु 24 तारिख ऑडिशन नाजांनाय वेस्ट जुननि खुमलुं 26 तारिख नाजांनाय ते अजागाव जों ऑडिशन नामानि टोटल जतो जुननि खरक बाखाय 5 जना खलै जों फाइनल सिलेक्ट खायतो बनाय टोटल 40 जना जों सिलेक्ट खायै जिनि मेन हेडक्वार्टाराव गाला रावनो बरक पार्टिसिपेट खलाय फैनाय गाला रावनो जेफोरो 40 जना पार्टिसिपेट खलायो आबन परे जेबो थिएटर रावनो थांगो आपुर बरक 15 जना सिलेक्ट नाय 15 जना सिलेक्ट मान परे जेफोरो सेमी फाइनल थांगो आपुर बरक 15 जना नि आजागाव बरक 10 जना सेमी फाइनल 10 जना परे फाइनल हंगाय 5 जना थांनाय गे आबन बागै chini joto je resam hamatonai chini je lukurok norok bagui norok tiar tongdi norok practice khlai tongdi te or resamungo modern music resamai logi norok folk tune eba chini je tiprasani je resamung je tune abon norok prepare khlai tongdi je kuno modern music resamani logi norok kaisa folk tune bo norok a audition ifru norok marasanai jemon kokni bising kok tabuk ang chakma bosong nipanka mok bosong nipanka bar mok music chakma music eba chini kogro music eba rangkholung thung je kuno chije indigenous language bar modern zaman logi borok sagni je modern ni zaman logi borok folk music bo borok marasabnai audition aro chini judge ok tongnai judge borok haike judge khlai borok jotto junni
खरक बा खरब खलाय 8टा जुनि total 40 जना बरक तुई headquarter 5 बरक अजाव गालारावनो बरक participate खलायबाय तै अमाहायनो चिन नाहार मबनो चिनि जे ताबु young generation of modern music no रसामनि लगी लगी बरक चिनि folk जे music no बो तेबो no ओ काइसे जों इभेन्ट आरखा तै ओ जे TIPRA आइडल जे कप्लाय नाय फर्स्ट प्राइज माने बो बोनी प्राइज माने तंनाय 1 लाख तै लगिवो काइसा स्कूटी तंनाय सेकंड प्राइज तंनाय 50,000 थर्ड प्राइज तंनाय 25,000 ते अबनि लगिवो जों ते बरंनो गोबां मा जों जे हामजां याफारमानि सकाट आबो बं लगिवो जों उलो ऑफिशियल जों डिक्लेयार खालायनाय ते अबनि लगी लगी बेबाक डिटेल्स नरक जर्नलनि थ्रुति इमिडिएटली माने थांनाय बेबाक इंस्ट्रक्शन नरक जर्नलनि थ्रुति माने थांनाय ते आबन बागै चिनि जोतो चिनि जे रसामंग krung एब रसामंग हामजै तोने चिनि जोतो लुकुरगनो तियार तंना बागै चिनि ICA Badekni Bwkhaktwi साक्लायमु तांनि हाके जों साइमानो चिनि जे इंडिजिनस जे जोतो लैंग्वेज दंमानि चिनि जे आमानि जे कक चिनि जे folk tune आबो जों त्रुक त्रुक जों गोमामा नुगै दङ आबन बागै जों बनो जों मोथाङै नारनान बागै सतनै तु बनान बागै जों चिनि मॉडर्न हामजगै दङै जे फॉलो खाय तंनाय रसाब तंनाय लगी लगी चिनि folk tune बो तैबो फेमस जंतो तैबो कुसु काथुं बो इन फ्यूचर थिपले तंगै थांतुं आ नाहारमोनो जों नाहारै जों ताकलाय TIPRA आइडल काइसे ICA Badekni Bwkhaktwi जों संसा जाका आबो जे आकाशवाणी ऑडिशन दुजान रok खाय गोबा ताय आला जे ऑडिशन दुजाया दाबो खानि रसाबि तंनाय रok आबो बदक दैमा चिनरा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जों जर्नल थ्रुति जों हनाय तांगे चिनर एज बार तंगो 15 बोसोरसिम 25 बोसोर जरा आजागाबो बरक पार्टिसिपेट खालामनाय तांगे जों रोङियानो जों फोरोङि तलांनानै चिनि कासे नाहारमुं तांगे जों मॉडर्न म्यूजिक जों जतो रोसाबि मानो फियाबा चिनि folk नो रोसाबनाय खूब जों लिमिटेड नुजागो तांगे ताबुक जेमन आं ककब्रुक म्यूजिक आं थिनो हामजो आं रोसाबो फियाबा जादु कलेज रोसाबनाय जों नुजागिया तांगे चिनि जादु कलेजनो जों मोथाङै नारनान बागै अ बाहायनो जों ति सानान बागै जों अ माहाय कासे इनिशिएटिभ नाका ताबु ककनि बिसिं कक ताबु चिनि जों थिनो जों चिनि ब्रु लैंग्वेज बे जों मॉडर्न सॉन्ग रोसाबो फियाबा गोबां बरनो हजगी इंथुं folk tune इंथुं रोसाबना रोङिया दं गे बर रोसाबना रोंथुं बर रोसाबना लगे लगे बर थानि तेबो बुइबो सोंनानै मानथुं अ माहाय क्लाय ताबु चिनि गोबां मा चिनि जे इंडिजिनस लैंग्वेज ताबु चिनि कलय बसंथुं तिनि जमातिया बसंथुं चिनि रांखल बसं जतो बसंनि जानजान कासा folk tune बाय जे रोसामुं रोसाबन आबरो जों मोथाङै नारनान बागै जों अमा कासे इनिशिएटिभ नाका आउन बागै जों मॉडर्न रोसामाने लगे लगे जों चिनि folk tune बो जों सतनै जों बसकांगो ति सावैत्रान बागै जों मेलेखेनो नांकक मानि हनै जों लिमिटेड फान्ड तंमानि बिसिं फानो जों अमा हाय जों फान्डथनै जों इनिशिएटिभ नाका